من چند گوتنا مل کمخباتا و گودار کش کمخباتا کا گرینگه تنه نه سازین چند و زمان تبلیبونه قاداجنان جوانان سیاست رهبرین خوجی رخصن سیویل بشتار بونه لملی رنی بهتر رخنه رهبرین خوجی و قادا سیاسته ون چه دبیجن یعنی راستی جی وسایه نها پیشنگین جواکه که کیجان قادبن و هزا لوکوموتیف یا کو جواکه آوا بکه انشا بکه کیجان سازی و دزگه بن آنجی کیجان کسبن مرو بره دیره دوان ایجا پر نورماله کو رخنه سیاست بکرین چما جبر کو آکو دو گوتنج ناو لیوین دوین سیاست دردکه و وقتا بیم سیاست مدارن مین کوتین ناسین پیشنگتی دکن استا قیمت داینا و پیشکتنا زمان کردی یا ملتی کی گریدایی قیمت داینا سیاستا کو پیشنگتی دکه استا قیمت داینا جواکه گریدایی رهبرین هریمی رهبرین خوجی هونه بیشن ما بری رهبرین خوجی هبون راست بری رهبرین خوجی تونبون ل اوقاسی پولیتیکاین کو زمان تونه بکجی تونبون نها عالیه کی دولتک کو صدان ساله همو هزا خو سفربر کی یجبو کو زمان تونه بکج ولی راکه برانبری و تو تند مالا خود کردی با اخوی دی ترناک الهمبری و تکوشین جبر کو دگرک اف زمان ده همو قادن جواکه ده همو قادن جیانه ده هبه و جاذب به و تو بوی نانی کاری بزی که خوی تر بکی بوی زمانی کاری بزی که خو تر بکی نانی خو قزنج بکته دی اویا تنه به هولدانا دیامن و باوی من دبه نابه بیا تنه به آخافتنا کالو کو پیریکه من کل مال به کردی دا آخون و چیروکا دبیجن و استران دبیجن تنه به برخودان آوان دبه چه نابه برخودانه که گرسهی لازمه تکوشینه که جواکی لازمه و سرکشی آویجی مجبوره سازین سیویل رهبرین خوجی سیاست همه و جبو پشتوانی سپانسور و کارسازین کرد دورده مثلا کس قالا کارساز کرد نه که بلکه امید دانشین خود بکن کارسازین همو ولاتان ای ملتان جبو پیشکتنا زمان ملت خو پشتوانی دکن کارسازین کرد هون لکنه هون چه معنا کن ون کمخباتک دروجه ول درخستن بیجن پولیتیکا و استراتژیا تکوشینا زمان کلی چماش بوی و گرینگه آرمانجا و چه اون وی کمخبات دردخن yani Armanca me ya heri giring politikayın pişaftını el ser zaman jiber ku zamanı kurdi dve asteda edi hati asteke olsa asta tne buyni emş dibinin ku zamanı kurdi evqas berbe tnebune diçe emş bive komxebate dixwazin zamanı kurdi de her qade jiyanê da bidne jiyan kirin ji ber wê jî her qat her embêjin sazî dezgeh yê gorî vê stratejî û polîtikayên xwe diyar bikin ji bona ku pêşveçûna zimanê Kurdî yê li ser vê polîtikayên xwe stratejî diyar bikin ji ber wê jî ji bona me pir giring ev ji ber ku hemû qat îro li vê derê ne yên ne saziyên ziman ne wisa saziyên rexstinên sivîl jî hene ê çapemeniyê ên jinan hene aynen wisa rêxistinên sivîl hene platform hene qada jinê heye qada ciwana heye qada siyasetê heye û cur be cur sazî li vê derê hene her kes îro lê ser nirxandina xwe bike stratejiyên xwe polîtikayên xwe ji bona pêşveçûna zimanê Kurdî yê vê derê bîne çi ji bona vê jî ev komxebata me îro rastî jî xebateke dîrokî ye ji bona zimanê Kurdî girîngiya wê jî ev e em idî di vê astê da zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî û statuya zimanê Kurdî were standin ji bona vê girîng چند روزه وی کمخبات و مشروباند و دروجال درخست وی کمخبات خو ساعت و خوش و بتایبته
gotinek em bêjin du hevokê Rezdar Öcalan jî nivisandiye ku Rezdar Öcalan barîşên ser giringiya ziman dibêje jinan û av girîngtir e kesê ku xwedî li zimanê xwe dernekeve nikare xwedî li xwe hebûna xwe derkeve xwe pir giring e. Hûn çi dibêjin yanî min çend gotinê te jî godar kir rexneyên te giran hene li ser hin qadan tu çi dixwazî bêjî? Belê niha bi rastî jî ew gotina Rezar Abdullah Öcalan ya ku zimanê dayîkê ji nan û avê girîngtir e li nava xwe de felsefe, bîr, bawerî, hişmendî û zanistiyeke gelek kur vedişêre. Niha mirov nikare piştî demekê bênan bijî. Nikare piştî çend rojan bê av bijî. Yani Rezar Abdullah Öcalan jî dibêje zimanê dayîkê ji nan û avê girîngtir e. Wê demê tê wê wat heye ku eger mirov zimanê dayîka xwe winda bike êdî ji xwebûna xwe dûr dikeve. Êdî yanî hebûna mirov ya ku li ser xwebûneke azad pêk tê ji xwe ji holê radibe. Ji ber wê jî bi rastî jî yanî zimanê Kurdî ji bo neteweya Kurd wekî nan û avê girîng e. Heta ji nan û avê girîngtir e ji ber ku dema zimanê Kurdî ji holê rabû di nava demê de hêdî hêdî gelê Kurd jî yê bihele û hêdî hêdî wekî nasnama xwe ya neteweyî. Wekî em bêjin nasnama xwe ya hevpar ya kolektif dê ji holê rabe. Gelo ev ev qîrîn û hawara we ku hûn vê tekoşîna zimandin di demên dawî de jî zêdetir bûye ev tekoşîn. Her ez bi xwe te dibînim tu her qadê bakur tu digarî û tu heqîqeten tu qîr dikî te got belkî hûn dibêjin Hemîd Dilbihar an jî Heval Dilbihar pir qîr dike lê tu dibêjî heke ku em li xwedî li zimanê xwe dernekin em xıyanetê li dayîk û bavê xwe dikin. Belê ez zelal bibêjim, aşkera bibêjim, ji xwe em dibêjin jî. Mijara zimanê Kurdî em bêjin ji hemû mijarên din cudatir e. Yani bifikirin dayîkeke we heye û hûn bi zimanê xwe mezin kirine û ew ziman jî xwe digihîne bi hezaran salan berê niha lê hûn wî zimanê hîn nabin. Hîn nakin ew ziman li ber çavê we hêdî hêdî dimire. Gelo ev bêbextiyeke mezin li dayîkê nîne. Bêbextiyeke mezin e li dayîkê. Yani bifikirin mirov ji bo çend quruş pere yan diçin zimanê dî hîn dibin. Yan jî em bêjin dema yek mişextî Ewropayê dibe ji bo ku bibe welatiyê Ewropayê bi salan xwe dide ji bo ku wî zimanî hîn bibe. Zimanî wî welatî hîn bibe. Ev zimanê dayîka te ku dayîka te dayek te. Ku dayîka te tu mêtî. Te anî dunyayê tu di hembêza xwe de mezin kirî. Tu çawa zimanê dayîka xwe hîn nabî. Ji ber wê em dibêjin bi rastî jî wisa kesên li zimanê dayîka xwe xwedî dernekevin ji bo wî zimanî di her qadî de têkoşînê nemeşînin bêbextiyeke mezin li dayîka xwe dikin û şîrheramiyeke mezin dikin. Yani dibe ku gotineke giran be lê rastiya me ew e yani rastiyeke din nîne bi rastî jî yanî wisa ye belê. Bernameka giring hat li darxistin komxebata ji bo ziman yani strateji û politikayên tekoşîna Kurdî. Hûn Sûdê ji van komxebata digirin an jî armanca we çi ye? Ya bêguman yani armanc ew ku Sûdekî baş hem jî wergirin hem aliyê pratik da navgel da pênga wekî girîng payîjin. Wekî zanin mesela pêvajiyekî gelek girîng ra derbas bin. Aslında yani belki 100 salan da Kurdistan'da tiştek wisa nehatiye ava kirin. Pênga wekî wisa girîng, wisa berfire, wisa bawerî daye gel nehatiye avêtin. Vêce demeka pênga wekî hata avêtin ji qadekî tinê nabe. Her qad vê berpisyariya xwe bicih bîne. Qada ziman wêje jî çi ye? Qada ziman wêje jî qada ziman jî berpisyariya xwe bikartîne. Ji bo ku berpisyariya xwe bicih bîne dê bi çi awayê bike. Pêşî mesela wekî komxebatekî bêjim mesela em wekî kesê ku wêje wan yan jî nivîskar demekî dirêjî em kom dibin em di wê qadê de dikarin çi bikin. Yani heya niha valahî çawa derketine. Em wan valahî yan em ê çawa tejîkin demek me tejîkir piyê lingî wê pratik dê çawa be. Em ser wê me nîqaş kirin. Ne be niha hûn heta serê sibê hûn li bir axivîn we hev qaneh kir we li hev kir baş e ma gelê me tenê ji vî 400-500 kesî pêk tê. Bi milyonan kes li benda van gav avêtina ye vê pêngavê ye ku ziman bibe zimanê rojane û zimanê fermî. Pêşiye mesela tabii mesela tinê axiftina nabe, tinê gotina nabe, tinê panelan nabe, yan jî komxebatan nabe.
بی کو ناو گل دا وسا زمان بده دا جیان کرن وسا چا بجم بر همه کردان بدن ناس کرن بر همه کردان ده چان بنا آستا کلاسیک جهان ده چان بنا ناس کرن پنگاوی چنه سروی نقاش کن حیان ها چما نهاتی نوی آسته کماسی هنه کارنا نقاش کرن و ده اوالا چان هنه دا گرتن یادن مثلا اوقال کردستان دا مثلا هم دیجن دل کردستانی دا ام دجین لی هر ایده بچه حیا گندان جی کچکولان آندا زاروک به ترکی داخون یعنی اوج کری در کات پس گریک چی ام وک گل وک خباتکاری زمان وانجی زمان هست ام ولی دا چا کی ماسن او هر نقاش کنن به گمان باندورا سردستان جبر کو عالی اسیمیلاسیون دا سردست من مخابن زیده سرکفتینه باندورا وی چه قاسه ام ایرو دزانن لی کی جان قاضی باندور المد که جبوک او باندور والا در کیت امکارن چه بکن او تشتنا هات نقاش کردن یدن مثلا هشمندیات نوا گلدا زارو که مب ترکیه خوینه دو بیتم جبوی از ترکیه هندی کم دو علی و هشمندیه دا پتاخان کولانان سر تلویزیونان سمپوزیومان هر دریب آوای که زیاده تر مجد یک و یکی گل را یک و یک دویتن ام زمان خواه چان بقیمت بدن چا بقیمت ام چانج خواه حس کن ام چقدر باز بقیمتن ایدی او هشمندی او درونیا بندستی خلاص ببن زمانی بزانه که زمانی تا ده قاطن جو زمان دولمندتره کم خبات او ساده بینه کرن سالن داویدا براستی جی هوا رو قیرینا کردایه یعنی چاواکو جلادت علی بدرخان 100 سال بلد کر هوار کرد ایروت کن قیرین ام خودی لوی زمانی دانن و اف زمان دسته ما بچه از بخواه و کس باور ناکم اف زمان بوش دست نچه چونکی چه دکن ناکن انکار هر کته کرنجی کرد لسه جادجن دجبن و دیسا درساوی زمانی دبینن لیش بوی گشتی که هم فکرن پولیتیکای اسیمیلاسیون دوره دایه کم خباتا و مروات کاره بجل دیجی پولیتیکای اسیمیلاسیونه نها ام دسری دا تشتکی او ها بجن زمان کردی وکی تی گوتن شاش تی زانین زمان کردی زمانی که اصلیه زمانی که بنگهینه دست پیکی دا دما حوالان بحث کرن آخفتوانان گوتن تشتکی او های اگر زاراوای زمان کردی جهف چقاس جدا بن جهف چقاس دور بن مقص چقاس فره به اف نای و واته کو جهف فهم نکن اف تی واته کو زمان کردی زمانی که اوقاس دولمنده هر زاراوای که هما بجه به قاسی زمانی که سربخواه دولمنده آجبر ویجی اف نه خیرامه کو حتی ایرو me زمان کردی پاراستیه آنیه امی رونین کمی خواه داینن برخواه بفکرن امی بیجن زمان کردی جبر دولمندی خواه جبر چاند و هنره حیا ایرو خواه پاراستیه ام بونه نافگین ام بونه آلاو بگینن نفشن نو بله بگمان نها دما که ام لسوکه وانه لکولان آمده دیگرن زاروکین که به کردی نزانن هجمار زیده بود لی ام تشتکی و هاجی بیجن وان سال داویه ام هیدی بینن که جوانین لدبستانان یه دبستانین سرطایی جی دبستانین ناوین یه لیسه جی خواندکارین زانینگه جی در ناوبر خواده به کردی داخون به کردی داخون چه قاس ام بیجن پیون ترکی کتبن ناوی چه قاس هیدی شلو ببیجی بله دی ساده هشمندی واندا بنگه کردی هه جوی مالبات خاگرتنه اف کم خبات چی هر جاره کی دبه هاور و قیرنک یعنی دبه مینا ساتلک مینا جیه کی کو آفته دا تجید به حیات درکته یک دلوپک داوی دا لید ده آفت سر دا درجه اف پولیتیکاین قرکرنا سپی قرکرنا زمانی یا چاندی نج ایرو دایه 100 سال بریه دا دست بکریه جلوزانه دا دست بکریه حیا ایرو هاتیه لی سازین ما هر جاره خواه مینا آنکای جنوب دا آفرنن چه قاس که ام دکوین سر چوکان دکوین جی ام دوی بینا خواه تنگ نکن مورال خواه خراب نکن اف تیکوشی نکی دم دریجه آزادی او قاس جی ایرو حتی سبه بدست ناکوه حسان نینه اگر آزادیاته جی ایرو حتی سبه زود ددنته تو بزانه که پرسکره که مهمه گرینگه امل هبجی بکن امه آشی ببن
لبس مجارك ما يدن آسرك وجرينج أو حقوقية نه دبیجن چه دبی پیواجوده ده هک زمینه حقوقی آماده نه کی انتگره نکاره پیکوره نه دما به انتگراسیون دموکراتی چه زمان جیه ناسنامه کردان هه باشه و چوا زمان به آوای حقوقی وره چاره سر کرد بله اف کمخابات راستی کمخابات که هیجایه ام سپاسدارش بو کدی کو اف کده حواله دایه راست اف سالانه زمان کردی تی بشافتن به آوای که پرگال تی بشافتن لی دما کم روش بو قادا حقوق ده بیجه مخابن کی ماسیه که پرمازن واله که پرمازن وی داری ده هیا جبر کو هتانه ها دوی قاده دا تیگه جی نهاتنا آماده کرن زمان کردی زمانی که دولمنده یعنی تیگهین حقوقی بخدا گلکاتی داد حوینه بخدا داد حوینه لی مخابن خباتک جبو وی که هتانه ها نهاتو بو کرن اف چند ساله که خباتک وی هیلی داتی کرن اف مزگینیه که پر هیجایه و کده که پیروز راستی لسر وی خباتی امتکارن وها بیجن قاده حقوقی جبو سیاستی جبو نوچه و هیلا چاپمنی بنگهینه یعنی خباتی نوی بناخه که جبو و قادانشی بله دولت به دواره حقوقی دا چه گاوان باوجه یعنی دخوازا کردان جی اوه آسرکه گودرد که و پیش دوی پیواجو دا چطه که املقادان چاوره تکنو و بالا مج دکشینه اوه یعنی دخواز کن که دواره قانونی حقوقی دا زمانی ما وره پرسکره که زمانی ما وره چارسر کنو وره فرمی کرن راست نها دموکم چارچوبه سیاست بنیر خیرین تشتا کو دوی مروف سر بسکن زمانه کاکلی مسئله زمانه بحثی پیواجوی بکن بحثی آشتی بکن کاکلی مسئله زمانه اگر کو ام انجام و آشتی دا کو ام بحث دکن ام جهیلا زمان و تشتا کی دست نخن ترکی ما واله دوی ام بزانه جهیلا حقوق و جی ام کارن وها بیجن جبو کردی جبو زمان کردی دوی ستاتویه که فرمی چه ببه اگه کو ستاتویه که فرمی چه نبه تشتی دمکی مخابن پولیتیکا این دمکی مخابن 5 سال دیو و 3 سال دیو و 10 سال دیشون دا وی جخوا والا در بکر وی ببینن دوی بخال خال تشتی کو ام زلال بخازن ام دست بخن ام بیجن راست وای جبو کردی اف کده هات کرن وای جبو کردی اف ستاتویه هات ستاندن وکی چه ام سرچه بسکرن نهاجی دستورا Türkiye'de yani kanuna bingehenya Türkiye'de 42 dibece zamanı perverde dve terkibe. Hala 66 da dibece yekul vi velatı ve devleti dijin tane Türk'ün dibecin. Ev asimilasyona zamanı Kürdiye. 66 asimilasyona nasnamaya Kurdane. Ejviye ki eve ne biguherin. Eve desturi da bir şekilde dicih ne girin. ev wekî statû ji bo zimanê Kurdî cih negirin mixabin em dîsa bêjin em dikarin bêjin Tirkiye me vala ye. Yani guhertineke kanûnî û huquqî lazım. Helbet. Ev guhertineke kanûnî ne demkî, ne wekî dersên bijarke, ne wekî divê tiştekî sereke, tiştekî wekî statû ji bo Kurda amade bêkirin.